ambi selama sitamu selama kaboro lako kita solanasang tabe lako mairi solanasang aganna totama liku rampot tidukul lante inan kapenombanna puang amatua kurre sumangana langan puang di matua pole pareana langan kapenom bantal ia mau puang talu sang buah banang di pepencongan ni sukaran nalugna di pelalundun ni sangka makarayangna menggarato lan Yesus Kristus narinding pala muki puang penama sallo untampe inan pencongan anta tabutu si misa ta laum pasikutu banne kape kalukanta umpe kalangkai buang torro mamase tawe may makami tabendan tama barrean pakendek papudialan arangana kada masokan makariman melanda kamasukanan na puang situru nanian kombongan aparatul 50 na apa angka misa nama penduan na melong atu karampasan Ia tu Pak Tunduanta umpotete sangan na puang tumangka ungkombong langi solalino. Amin. Salama diomay mintu tomasalo narampoi morokomi kamarampasan lan kamamasian na Yesus Kristus puangta. Sialula ko duka kalemi.
Kombongan sallo na puang may komi tapakendek bayanan Pak Pudian. Tu lata pokada lamai Pak Pudian sang pulo pitu angka misa selako angka mak pempituna. Perangi tu malambu na opuang. Siapa lan arai tupeng kamoyaku, tanani talingaku pas sambayangku, tuna sabu randan puduk kang mabangko malute. Melo kebu tu diomai olomi tu kadipoalangku salu. Belanna natiro matami tu salunna. Ia ke usandak komi penaangku sia umparesana kebongi. Namoy misa tae tadi apa, ia kesusinna salai tutamaku, tae buka sia nasun diopulitku. Diona penggauranna mintu tolino. Susitu kada sun diorandan pulukmi, ang tutoyangamo kaleku diomay mintu lalanna topatoro buku. Tumengkana tontong unrundu lalanmi. Nang tampilende tudenteku. Metambana lako kalemi belanna mi perangina opuang matua. Tananina talingami sia perangi tukadangku. Pakalle kalianmi tutanda mamasemi. Opuang kukulendokan to mindirirung diokanami diomay mintu to unean. Tapu dipuang lamai Pak Pudian sang puanna. Dan solanasang ta perangi tu garonto na parenta susite nakuami Yesu lako laponno penaamu sia mintu pangakmu selako diatamu laung kamali puang kapenombanmu ia mote tuma indo na sia garonto na parenta na ia tu mak penduan na tu sama bang sia to ia mo tu nakua langka masei tu padamu tolino susi batang kalemu ia mote parenta ia te dak dua
na pegarontoi mintu sukaran naluk sia surakna mintu nabi. Kombongan masalo na puang ta parapa mi tu penanta sia tangata anta masorongan renge langan olona puang matua. Wambe dau suruga inang kikanasai kumua taruh to malam makan tang pabela kan latuo situru alu tupura mi pondok lako kami nenne mailu tutangaki mailu tu penangki na mendadi agan megigiran dio olomi sia mendadi batu katito doan lako padangki tolino totemo puang rampo mokan umpama diongan penangki si solamintu kapenasanan ami pagarri kan puang situru kamasokanan pasak kemi. Belan namang kamu ki punaku kumba kasalanta mai komi taperangi tu kada kamasokanan ia mote nadi posombo tupak kaboro na puang matua lako kaleta kumuamang kamo na sua tu anak tungga na tama telino anna tete dio kalena anta tuo
ia mote aagan na pa kaboro kumua tae na kita mangka ungka masei puang matua sangadinna ia tu mangka ungka maseiki sia mangka usua anakna mendadi suru useroi mintu kasalanta. Totemo lambasaki sia laumperangiki kadan na puang tu latabasa lamai talu pa basan bunga na yamotu lamai kadadian talung pulon dua angka 22 saya lako talung pulon dua nama penduan na Roma angka kasera ayat misa saya lako ayat 5 nah Pak Basanta lamai kareba kaparanuan tuna tonoran Matius pasal 10 apa ayat 10 talu saya lako 20 misa. Dolo latabasa sia latananung tu kada madatun na puang mai komi tapetada patunduan ta masambayang. Puang matua ambek makuasa lan kadatuan suruga. Mak kure sumanga kan mati olo malak bi'mi. Belanna tontong bang mi papayan tupak tunduan mi siama masemi lako kaleki. Atuya te laki basa sia laki nannung tukada lan mai surak madatummi maranukan opuang mirondongkan solanasang angkitandai umbah patunna
te kadami lako kami solanasa. Ma kada-kada mo kami opuang. Belanna saka mo kani tu taumi tula urangi tu kadami. Lasangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Bunga na paabasan surah Amadatu dialalamay kadadian pasal 32 ayat 22 salah 32 kadadian pasal 32 ayat 22 salah 32 Yakub masih lakaran jo piniel kedemi tu Yakub tobongi atau nasolani tu bainena ada dua sia bainena kaunanna si anakna sang pulo misa analamban dio kalambanan salu yabok nasolani napalamban nilian si anaba nasang duka tu mintu apanna lian sangadinna Yakob manna motorro misa-misa denmi misa muane nasilakaran saya lakot tibangkana masiang ia ton natiroi tau ia to kuma tana sau itu Yakob nalakai mi tu garonto kukunna na kabutisar sangan tonna si kalang keran nakuan mi makada rampanan na lana tibangka mo masiang nakuan mi Yakub tae angku rampanan ko mi ketabi ammi pasakena nakuan mi tau yato lako mindara sangammu mebali mi nakua Yakub nakua mi tinde tau taemo udi sanga Yakub sangadinna Israel belan namangkam ko sirari puang matua siatolino amu katalo mikutana mi tu Yakub nakua pokada dukai tu sangambi mebali mi nakua maapai ngupe kutanan ni susanganku napasak kemi nasangan mi piniel Yakob tu inannya to belanda nakua sitiro lindo mo puang matua sia makarimman na ia to nalendu itu piniel delek mitu allo unarang Yakub ia tu Yakub disondok mo tu kukunna ia mato salako totemo tae nakande to Israel tu kuak dio garontok pupu belana nalakai tu garanto na pukunna Yakub dio to kawana ia mato tu kadanna puang kombongan masalo na puang ma penduana Pak Basanta Surah Madatu diala lamai surah pakatunna Rasulu Paulus lako to Roma pasala kasera angka bungana saya lako angka ma pelimanna Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5 tunakua kadi tonoranna to Israel kama susanna Paulus diona katobanganna to Israel tonganna te kupokada tete dio Kristus tahe angku kamorang-morang sia situru sukaran inangku ungka totongi diona penama sallo kumua lendu masusangku
sia tae na tore kama paadiran lan penangku. Kinna lamakdin ku karinganan aku teh kaleku narua tampak kroku diali diomai Kristus diona mintu siuluku sang dadiangku tumai sang rara sang bukungku ia mo tumai to Israel tuun nampui kadianakan sia kamalakbiran sia basse sia sukaran aluk sia kamenomban sia mintu pangallu tu umponenei tumai todolo dioduka mai to Israel nanibu tu Kristus diona agan kale tolinona kapenomban sipatu dipudi sae lakona amin ia moto tu kadan napuang haleluya. Lambasaki surah kareba kepada nuan lamai Matius pasal sang puluh apa angka sang puluh talu saya lako 20 misa susite tu kadana puang Yesu umpakande tau 5 sabu ia tonna rangi Yesu tu kareba ia to umpasere mi kalena inde to diomai namale misa mak lembang lako to kasalanna tonna rangi to Buddha tu yanna to pada sunni lan mai tondokna na undi urundu i unnola gantanan rampomi tu Yesu na kitai tu tau lendu budanna mamasseng mi lako tau ia tomai na pamalekei tumai mintuna masakinna ia tonna makaroen mo saya tu anak gurunna lako siana kua ia tu inan ia te to kasalan sia labongi dukamo melo ke mi suami te mai tau male nalao unnalli kande diolutondo apa nakua Yesu lako tinde tau dai mi to na maleo tumati tau kamu mo umpakande na kuami tu anak gurunna lako tae bang apa inde saaba mora roti 5 na bale da 2 na kuami benna mai na suami tuto Buddha unno ko dioto oriu na alami tu roti 5 na bale da 2 na mentingara langan langi sia mas sambayang na mane un tepu-tepu tu roti na benni anak gurunna na
anak gurunna umben pole tu to Buddha. Kumandemi solanasang sadiana na alami tau tu roti sesanna tumangkanna di tepu-tepu sang pulo dua karandang ponno. Ia tu kumande agi-agi limang sabu tu tomuane di bokok pa tu mai baine sia pia. Ramporandan namo tu Pak Basanta ndete nakua Yesu ia ria mau Pak tongan tumintu na to umperangi kadanna puang matua sia ungkari tutui. Amin. Kurre sumanga. Kombongan salok na puang tu di Pakaboro lan sangan na puang Yesu. Salama sitamu sia salama lo minggu lako kita solanasang. Totemo latananung tu kadanna puang tumangka mutabasa sia taperangini na lamai kadadian talung pulon misa ya 22 saya lako talung pulon 2 lan misa panglisuan kada tunakua makariman belanna kamasokanan na puang makariman belanna kamasokanan na puang. Sulu tu di Pakaboro lan sangan na puang. Kusanga tae mo ki tuma di orento temo tutang laun tandai minda tuyaku tu di ulelean lan paabasan tanina. Ya tuyaku sulu kembaranna Esau anakna Ishak ampona Abraham. Apa belanna mangka ungkelo batu mangka umpakena Esau kakanna naurungan ni naalai tuhak kasulunganna Esau kakanna gara-gara semangkok ri kacang merah. Nah, yato na tuyato reedek mi para tu penanna Esau lako Yakub adinna. Yami pole to namale lari tu Yakub lako padang Mambela di Pokada lan Sura male lako padang Mesopotamia. Padang tunani torro Laban pa amberanna matumbai namale lari belanna mataku lako Esau kakanna mataku lana
patei. Kondi kada ya tonna torro mutu Yakub dio tondok na Laban membati imi diolu dadi mimisa atau makaka sia to kapua pataya na kapua belan na malompo kalena sia belan na lekkang tambungna padisanga to kapua belan na Buddha mo tuapanna Buddha mo eananna Buddha mo tu patuanna Buddha mo tu lembu sapinna Buddha mo tu bekena Buddha mo tu dombana na senga na pato kondi kada ya te yaku ya tonna jolu tondok na Laban dadi mo misa to sugi ta na disanga to sugi mana tetapi dadi mo to sugi lalang apa muina sugi lalang mo tu yaku apa tak saya na melalangan arak tu yaku ke si Pak Kada itau saba budak-budak ikat itu kita tolino yanna buda mo tua panta yanna buda mo tu yananta yanna sugi muki buda-buda duka mo tukada bisa tapokada buda-buda duka mo tukada melalangan mepaadiran tu bisa tapokada lako padanta torotolino saba demo tu apa tasatuan dio kaleta ya tu Yakub ta na sugi eanan manna apa sugi tau duka ya Buddha tu tahu na popa ajama dio perusahanna Buddha duka tu anakna susi tu mangka tabasa nina sang pulo misa sia Buddha duka tu bainena pa daota makada kumua onaya pole tu tahu lan Alkitab tu toko-toko lan Alkitab si Buddha duka pole ya bainena namboy nakuan na misa mga kita da na dem makada susi tole sitongan na misa aria tu baine nakailui batu na cinta itongan Yakub Rahel man na iya apa belan na nakelo Laban saba lamoray na po paajama dio usahan na Laban na suami Laban paamberan na maajama 7 taon namane bisam benni tu nasangan na belan na cinta tongan batu na cinta liu Yakub tu Rahel torromi maajama 7 taon nalambi mi 7 taon maajama natuntuk mi Yakub lako Laban tu Rahel
Apa ya tu napa aben Laban tangia Rahel sangadinna Lea kakanna. Keberatan mi tu Yakub. Nakua mak kada lako pa amberanna Laban. Nakua na Rahel laku tuku kamurai. Na yao tu Lea tu mi benna. Nakua mi Laban lako Yakub. Yatu kabiasan ninde tondoki ta na bisa tuadi kemuane batu kebaine kita epina kemuane batu kebaine tu kakanna susito. Dari pitungal lopi musisolan tu anak kulea kumanen bisa pa abenin Rahel lako kalemu apala torro poko usolanna ma ajama pitung ton mumane bisa bebas dio mai kalek. Kondi kada yatu syarat napa ben Laban lako Yakub naturu Yakub belanna nakamurai liu batu nakamaling liu Yakub Rahel. Nakua pia to mangura to temo kalau cinta sudah melekat, tai kambing rasa coklat. Susi tolet, piato mangura. Dadi belanna na cinta iliu Yakub tu Rahel. Ya mito na apa-apa bangamo napokada Laban lako Yakub tontong naturui Yakub. Sabak saking cintana lako Rahel. Dari inde te siulu solanasang misa ari sitonganna tubaine na cintai sia nakailui Rahel, Yakub. Rahel mananya? Ya tu sengak-sengak na, tu talunna, Lea, Bilha dan Silpa, o belanna na kelori. Jadi da tamak kada kumua ya tu toko-toko lan Alkitab si Buddha bainena nombona kwa na ya tu ton na pangadaran pandita to temo simisari inang simisari ya duka to ta na pura barka na kwa ta na pura le sela ko mateta ta na pura tontong bang ajo. Siulu solanasang tu di Pakaboro lan Puang Yesu. Ya ton na diopa tondok Laban tu Yakub. Rampo mi tu pepasan na puang lako kalena. Susi tu dipokada lan kadadian pasa talung pulo misa ya talu nakua susite. Maka dami
tu puang lako Yakub nakua, sule moko lako tondok nenekmu, sia lako sang dadiammu. Aku lau rondongko. Kondi kada sule mi para tu Yakub lako tondok kada dianna. Nabanasang mi tumintu apanna, ananna, taunna, anakna, sia bainena. Apa yaton na mandapi mo lasitammu kakanna. Tiba-tiba bangnya tu Yakub butu tu rasa mataku na. Matumbay na mataku tu Yakub. Belan na nakilalay Yakub. Tu masalana sola kakanna pirang bongi. Ton na keloy, ton na pakenay, tu Esau kakanna. Napo urungi naalay tu hak kasulunganna. Esau kakanna. Yami to namataku tu Yakub. Laumpes sitamuan ni tu Esau kakanna. Saba narasa Yakub dentu masalah pirang bongi. Dentu dendam lama antara da adoi to masyulu. Nah, belana kamatar kuranna Yakub lasitamu Esau garagami para strategi tu Yakub lana sedemi tu Esau kakanna lana ben hadiah batu pira-pira patuan tu naba kondi kada yate Yakub belanna natuka mo takuna lana sogo ami tu Esau kakanna. Susito tulan tanga na Yakub. Yami to na pourungi nautus tu tauna. Male dolo usitiruan Esau kakanna. Mbara susi tu aganna kakanna. Ternyata yaton na mangka musitamu sule mimbaka reba nakua mangka mokan nisitamu Esau ka kami na yatu tau na si solan siba situru apa ratu na tau belan na urangi kareba susito sapede mataku umite Yakub
urondong ni tarak mo paramu mataku. Na syulu sola nasang tuli pagkaboro lan sangat napuang Yesus. Kadang-kadang lan aagan katuan butung-butung susi pagi Yakub. Butung-butung susi pagi Yakub tanya kirim ni masalah kita hadapi. Yang ada itu masalah tak hadapi, persoalan tak hadapi, pergumulan tak hadapi, ngadului biki takut. Belanda ngadului biki takut. Yang itu naden berusaha duka. Strategi di komba nakwa yami to na biasa yan nala moray kendek pangka susi miki yaku ma'lono miki maseda miki ma'sogo miki sakapuapuan na tu rasa takuta sakapuapuan na duka tu sogota yan na lamale tu anak tanda ka ajaman ta na percaya diri ba tu ta na maapatongan langampong matua yaya tu kamawatangan na tu napo pendolo-dolo saba ana dolo itakuna susi Yakub yan na lamentama tentara ba atu polisi bilang na tae pa na ikut tes na dolo mataku umo na kue na mui ikut na tes na latae kula lulus. Jadi nggaraga mi strategi na kue mi tomatua na kue pasadia ko miseng. Yan na lamentama calon perwira o kapodu katu sogo na. Inde ete laber saksi duka na aku. Ya to anakku ade to na lolos mo na kuat taong kuan na kuat pira senge mi Pak Aben. Kuan aden no senge di Pak Aben. Ya saba ya moto tuna pulilen tau. Tae bang sangadinna ya tu senge na pake nurus-urus sapa. Jadi hanya berdasarkan keyakinan dengan firman Tuhan. Keyakinan apa yang Tuhan sudah katakan. Apa tu mangka na pokada puang. Den nama kada puang Yesu nakwa dedeki mudi bukaran. Dakai muappai. Peta adai mudi ben. Kadang-kadang ya tu kadang na puang taeta ikuti. Lanun nolai tu agang katuanta. Malah ya tu kamatakuran tu mendolo-dolo. Lako kaleta.
Ya mito na usahan tatu tapo kau susi Yakub. Tania tu apa na pokada puang tuta peulai. Yan na koi puang matua dedek ki. Mudi bukaran pasti. Tu kadan na puang matua. Mbai pisah mga dedek. Ako yan na pisah reki imen dedek. Apalagi keto taru ilan. Pasti tayo narangi. Na ditole. O nambay mukum mendio raka. Baatu apar ka na poko jadi tayo narangi. Na ditole pa to. O maleri na ko na. Den tutuma dedek-dedek. Na ditole pa. O nako dentongan tutaw. Akhirnya saya membukarang kan. Ba-aba. Susi bang siya to. Keun dedek ki batang na puang. Penan na puang. Tarak muaya tu puang mama. Tapi yan ang jadi bukar kiya. Apakah tetangku sungguh-sungguh dan percaya. Jadi jangan kita putus asa untuk mengetuk, terus mengetuk. Banget, mereka tuh kalau ngobrol tuh nyambung banget. Itu akan dibuka. Bentar, gue pikir lagi. Bentar, gue pikir lagi. Abis itu tadi gue ngeblank. Dari jago tadi apa itu? Jago. Sekali pergi gagal. Waduh. Tapi dek, dari cerita ini kita tuh diajarkan bahwa kalau kita punya bakat, bahwa kalau kita punya kemampuan, itu kita harus gunain dengan baik. Jangan nasi pisar kimalen daka itu mengapa? Tayo na di lako, tayo na japa. Tapi yan na di tolo telo pa male daka. Nambay besul bulan tutoriyo. Dibile tutoriyo. Akhirnya dia padu katwa pa di daka. Susi to. Ya duka kemeta ada ki. Punya bahasa yang sama, jadi mereka tuh kalau ngobrol tuh enak banget, mereka tuh kalau ngobrol tuh nyambung banget. Akhirnya mereka discuss nih, mereka ngobrol. Tapi yang tak male meta ada umbaka leta lago tuto tasanga bisa bengki apa tatole bang isay mbay awalna makanikani batu sengke redek tapi pada akhirnya duka ya rono tu penanna matanga maadin na kuwa tanga na kuwa tayo na mungkin te tahu saya tuturan nalo nondoy barirangku ke tayo kaparaluan na tayo duka na mungkin na saya laumpel lambi na keden itu apa dio kalena. Jadi lakinana akulan sambut ni tetau. Akhirnya natambai. Ya bisa tak seng apa, bisa tak seng batu tak apa napa aben, tapi secara material, tapi bisa den tu pengadaran aben. Natambai tama banua, maiko susi te, nama lapu-lapu usiako, kasalle-salle siako, matoto siako, poko majama. Mo bisa nappa aseng. Ya kilo ko bang maatado-tado. Batu nakutanay raka nakwa. Oh. Musule-sule bang dete, musanga raka. Ponno tu apa inde? Ternyata ya, den cerita suste. Pabisangi manikalar nolando teh. Maneng kuma abas toraya, mana penduan na abas toraya. Ya. Den cerita susite. Anggota jemaat na solaki. Nah, mangkam baluku umana 25 juta. Ah.
Ya te sampuna natandai kumua mangka mak baluk uma te siulu male milako nakua paindan ni pa atu sengemi dolo nakua ta apa kutang alam benor komi ke denni apa ya to sengena nanna na ba tumba nanai nannai na yato na mabongi rakapar ka mentama tu tau na bokoi nala ito sengyato kapusa-pusa mi nakua mi male mi lako pa RT nakua pa desengku sama te nakua mi tu silu na to se petade nakua mi tae kita mapakena tu nakua mu kuwa mapakena nasanga mai lo alako banuammu kuwa ninda na asengan nakua mui apa inde tae apa onda mu kuwa den senge mu pade nakua mi o mapakena ra to na yami to tae na den bisa ma pakena kena tae na bisa kamurang-murang lako tau di pokade tutongan jadi intina inde ete kumua yanta meta ada pasti nabengki tutau di meta ada yanta meta ada lengan puang matua ta eta parallu sogo puang matua pasti nabukarang ki lalan napatiruang ki lalan nabengki lalan puang matua na bengki itu apa tu sasanganta inde moto tunanai payan tu kama karemannana sia kama sokananna puang lako kita solanasa amin. May kami ta masambayang susi tu pasambayangan nadai ki puang Yesu nakua o ambe ki dau suruga ki palaku anna dipakala bi tu sangami anna patawalau tu parentami anna dadi tu pak porayami lantelino susi dau suruga bengkan ni tu silasanna kikande allo iate siapa adei tu salah budangki susi kami umpagarri salana toka salan lako kaleki siada mi elorangkan ni tu diroso sangadin narinding palakan da narandangkan dia tabulitu pelanna kamu tuan nampui parenta sia kapaan sia kamalahbiran saya lakona amin. Kombongan nasalo na puang may kumi tasorong pemalata ulendui pundi karena puang matua tu lamendari karonto na sorong penomba ya tu diala lamai pak pudian 107 angka 20 misa salako 22 sangapoi anak pudi tau ya to mai tu puang lanna kamasokananna Jaya tu belanna mintu penggauran kalle kalyanna lako ma'rupa tau. Sangapoi anna penombai tau ya to mai tu pemala pa apudian. Siap malatek papisanan penggauran na puang merasa siap pundi di pajalan tapudi puang lamai nanian kombongan taluratung kesera pulonan 2 ayat misa salapaya talu sundun rongkok.
May komita masambayang. Kure sumanga o puang belan na mangka mokan ni mirondong solanasang umbasa siya unanungi tu kada lamay sura madatumi. Paranukan o puang kumua ia tu kadami tu mangka mo kibasa. Siya kinanung solanasang maadin kian narara lan katuangki lan batu batengki angki pakai umpatarui tu katuan tu mika masyangkan si turu lalan pak poreami bengkan ni kamatotoran kabattaran kasaabarasan sia kakinan angki tontong kina umpogawi meloi tumintu kada lamay sura madatumbi wambe puang matua do suruga pasake mokan solanasang pasake tumintu kombongan mi inde jemaat keramat pasake tupeng karanganna taumi pasake tumintu usaha-usahanna pasake tu mintu anak kampona solanasang tumukun melada undaka kamanarangan lalanna lili na Indonesia siala diolu tondok Mandela tunalla buntu sia Tasik diolu luar negeri tontong komiung kamasei solanasang kipas sambayangan duka tu siuluki sia batu pira-pira tomatuangki tulan kamalaman batangkale Beni kamalekian sia sarapai tu mintu saki lan kalena kitandai kumua mintu na bu tulu dio mai kaleni pasakei tu toma aparentaki pasakei tu mintu taumi tumangka momikomba kombai laumpana atai tumintu sukaran nalukmi sia tu la un karangi baatun nalah katanan lan kamenomban lan lili na gereja Toraja sia pandita penatua sia mas baatu diaken solamintu tuto mengkarang lan paala kami ladona sinode wilayah klasis sia jolu jemaat makure sumanga akan opuang belanna unolai kasipulungan niate mangko mukan nimi rondong umpa dengan ni tutanda kure sumanga ki mati olo malabi ini pasake opuang denupa na tu pamengan na kombongami bisa dipakai umpakapway tu kadatuami lantelino makure sumanga kan solamintu kombonganmi ndek keramat tumangkao mo mianta lan katuanna si misa-misana naurungan ni maadin ketambao mo tumuruna sang taun lante minggu laki tingayo lako pasake solanasang kurre sumanga opuang tumintu pak kamasian milako kami tontong bang kibatu mintu na agang katuangki kiallo sia kebongi ma ondongan na lako tu
atu laki tingayo lako. Ya mo te tu pas sambayangan ki o puang pangimboki tu kiba ma tete lansangan na anak ni Yesus Kristus. Amin. Lata tampak itu kasih rampunanta. May kami tabendan. Malemo kami umpataru i tekatuan Pak Kamasian na puang. Latontong kami untoy manda itu kadanna mangka mirangi. Pamanasay tu kamalabiran na puang lan mintu sulapa katuami. Mitarimay tu pasakkena puang. Napuang mora umpas sakke komi, sia ungkatirin nai komi. Napuang mora umparrangi komi lindona, sia ungkaturu-turui komi. Napuang mora umpatiruang komi lindo masokanna, sia umpasiria komi kamarampasan. Amin. Kumpunganta lan sa minggu lako tabasabang kami lan warta jemaat. Tatontong solanasang unturi tuaturan na protokol kesehatan. Yang todako yang tatasu sule. Di pelaku ya tu tatasu dolo ya tu tojo boko. Ya na no ko dolo tidong anton nasi turu lako kemeli dangi tasi repe-repe. Rampo randanam mo tu kami nombanta. Sia upu mo tu kasih rampunanta lante allo mangka di basei suru. Tu tani menombala kepuang atau tu mampata. May mong kami tatontong si pakilala. Tatontong si angkaran. Si kadamak lan puang Yesus. Untapaki kami nombanta taminani lamay Nanian kombongan talurado 40 nanan ang kamisa sa lakwang katalo. Puang matua urondong. Oh
buang Yesu empat sakke ki solanasang.